tukwifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we udukurikiye muri aka kanya. Twizera ko ari hose ukomeje kumererwa neza, tuguha ikaze makuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugarutse rero makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera ibirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni inkuru y'incamugongo yamajije kugenda isesekara, yakomeje kugenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho rero umwe mu bayobozi bakomeye cyane, umuminisitiri wa FDLR yamajije kwitaba Imana, nta wundi rero ni Colonel Agapira Jovinali waruhagarariye urubyiruko ndetse kugeza amagingo ngaya. Ni inkuru y'incamugongo muri FDLR kugeza amagingo ngaya, ndetse mu yandi makuru akomeye cyane nuko MONUSCO iri guha imyitozo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero abasesenguzi mu bya politiki na diplomasi bakaba bakomeje kugenda batangaza ko ibi byose nubwo MONUSCO irimo irabikora ari kugira ngo ikomeze kugenda iguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi rero ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo ndetse no masaha ya saa 9 z'umugoroba muri Sake na Kicanga humvikanye urusaku rw'amasasu mu masaha y'igitondo, ndetse abangaba rero akaba ari abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abafatanyabikorwa b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari barimo rero bararasana ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda cyongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye, ndetse mu bice bya Sake no mu nkengero za Nyiragongo hakomeje kugenda hongerwa abasirikare benshi kugira ngo babashe kubirizamo ibitero by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mu gihe kandi bandi makuru tugeze kubagezaho ku munsi w'ejo babwiraga ko hari abasirikare basaga 20 bamajije gusesekara mu mujyi wa Goma, ariko kandi abasirikare bakaba barashakishijwe kugeza amagingo ngaya, bakaba barabuze aho baherereye. n'abasirikare rero b'umutwe witwaje intwaro wa M23 rero, aho amakuru yari yavugaga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirabahiga abukware, ndetse kugeza amagingo ngaya ntabwo bari bamenya ibice baherereyemo. Mu gihe kandi imyitozo ikomeje kugenda ihabwa aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igamije kuba bahabwa imyitozo ikomeye cyane ndetse no kurwanira mu misozi ndetse no mu mashyamba, dore ko bakomeje kugenda batsindwa ku mirongo y'imbere ku rugamba n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aho rero umutwe wa M23 ufite ubunararibonye ndetse n'ubuhanga mu kurwanira mu mashyamba ndetse no mu misozi no kugaba ibitero karundura, ndetse kugeza ubu ngubu abasesenguzi mu bya politiki na diplomasi bakaba bagaragaza ko uyu mutwe wa M23 ufite imbaraga nyinshi ndetse n'ubuhanga mu byerekeranye n'imirwanire, ariyo mpamvu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gitsindwa umunsi ku wundi. Ni mu gihe kandi mandi makuru avuga ko bamwe mu baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bashinja leta ya Kinshasa uburangare. Ibyo ngibi rero bakaba babikomoza ku byerekeranye n'ibikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Hakomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara ku baturage, bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane, bitewe n'uko bamwe mu baturage bo mu bice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane rikomeje kugenda ribakorerwa, ndetse n'ibyabo bikaba bikomeje kugenda binyagwa ku buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero bamwe mu baturage bakomeje kugenda bashinja igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta muri rusange ya Kinshasa yayobowe na Perezida Tshisekedi Tshilombo ko bashinjwa uburangare, bitewe n'uko ibyo byose bikomeje kugenda biba igisirikare ndetse na leta muri rusange barebera, kandi ari bo bashinzwe kuba babacungira umutekano muri rusange. Wazalendo ikomeje kugenda nayo yigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ifatanya ikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza rero amagingo ngaya bikomeje kugenda bigaragara ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite benshi bagishyigikiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo abo ngabo baba Wazalendo nabo bakomeje kugenda bashinjwa ibyaha bikomeye cyane byo kuba bakomeje kugenda bahohotera abaturage. Reka twakire rero mugenzi wanjye
uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Bwana Aimable atugezaho n'andi makuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atugezaho uburyo situation ikomeje kugenda igenda mu bice bigiye bitandukanye, ikomeje kugenda bigaragaramo imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ku musozi wa Ruwizi M23 ihahitanye abasirikare benshi cyane. Ni igitero karundura cyari kigerageje kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo aribo barundi bari biganjemo ku kigero kirenga 70%, ariko M23 ibakoreye icyitwa isomo ridasubirwaho rwose. Ayandi makuru tukuzaniye, imirwano ikomeje kugenda ikomerera mu misozi y'Isake, ari nako icyitwa deployment mu misozi y'Isake, deployment mu misozi y'Ubutembo, deployment za Rubero, deployment muri Rushuru gikomeje kugenda kivuza ubuhuha. Ni nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda kirangwaho n'impinduka zidasanzwe. Turikoza kuri situation ya FDLR, aho FDLR bivugwa ndetse bitanasubirwaho yuko igiye gushakirwa ubuhungiro hariya rwose mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho nk'uko bisanzwe ku budasa bw'amakuru yacu utasanga ahandi. Yes, tuyihuse cyane rero turikoza n'ahariya Igoma, tukubwire yuko ngo hari abasirikare bagera kuri 21 bahafatiwe rwose, bikaza kuvuga yuko ngo aba basirikare babo muri M23, ariko ibi M23 yabinyomoje inavuga amakuru rwose ntasubirwaho yaje guhabwa na zimwe muri matekwa zakuwe mu gisirikare cya Kongo FARDC, zivuga yuko ngo abari abawazarendo bakoresha bakigaragaza mu ishusho ya M23, ariko nyamuneka bababwiwe yuko ngo bagomba kugerageza kugaragaza yuko ari abo mu mutwe wa 23 bafatiwe hano muri no mujyi wa Goma. Yes, ni operation rero karundura ari nayo dutangiriraho cyane, yaje kubera hariya ku musozi wa Ruwizi. Uno musozi wa Ruwizi ni umusozi uhana intera ya hafi n'umusozi witwa Rumbishi n'umusozi witwa hariya za Numbi, hafi ibice bya za Karehe. Urumva yuko kari mu cyerekezo n'ubundi cya hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Nyamuneka M23 rero yaje kugira gutya igota igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho hari higanjemo Hibu Special Force zitari nyinshi, higanjemo abarundi benshi b'Intoranywa D, ariko baje kubakubita rwose barababaza ku rwego rudasanzwe, ku buryo rwose ibyo abarundi bahuriye nabyo hariya kuri iriya musozi yegereye za Numbi ndetse umusozi wegereye hariya za Rumbishi ni ibintu bazaciramo umwuzukuru n'umwuzukuruza umugani, kuko M23 yohereje bamwe mu bakomando baturutse hariya za Rusirandaka, abandi baturuka za Mugote, abandi baturuka hariya hafi ya za Kirwa ndetse no hafi ya za Kazinga, utibagiwe umusozi wa hafi hariya za Murambi. Bagaba ibitero rwose karundura M23, dore yuko binavuga yuko ino operation yakozwe n'abasirikare 24 b'umutwe 23 bagahitana abasirikare benshi, kuko hari kubarurwa imirambo y'abasirikare bagera kuri 39 abigisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC baguye kuri uno musozi wa Ruwizi. Ibi byongeye kuba rero nyuma yuko abarundi bakomeje kugenda abagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagaragaza imbaraga ku rugamba, ariko ugutsindwa ku ruhande rwabo kikaba ari ikintu gikomeje kugenda kibazwaho na bamwe mu basirikare bakomoka mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bafitanye ubufatanye bukomeye n'umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. N'amakuru rero akomeje kugenda agaruka, ni byinshi dukomeje kugenda tugarukaho muri rusange, aho nakubwiza ukuri yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu ntibyoroshye habe na gatoya, ibintu ntibyoroshye habe na gatoya. Nk'ubu M23 nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigize gutya kikavuga kiti uno muhanda Sake Kishanga uhuza Kirorirwe ugahuza Kinigi Kimoka, turashaka kuwufungura kandi tukawufungura nta nkomyi nta nkeya. M23 ikagira gutya ikagaba ibitero biturutse hariya za Gitovu, za Kagusa ndetse na za Rushinga. Ibi bitero bikaza guhitana abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda biterwaho icyitwa impaka na bamwe mu basirikare abo mu gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo.
Ibi bikomeje kugenda bigaruka nyuma y'uko M23 ikomeje kuvuga y'uko nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje kugenda kigaragaza ukuboko kurekure mu rwego rwo gushakisha buryo ki ibice bigize nka Mitumbara, ibice bigize imisozi nka Muremure ndetse n'ahari za Bushyuhe bigiye kugira gutya rwose igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kikabyoherezamo icyitwa abacancuro. Ubu M23 nayo iravuga iti natwe byanga bikunda icyitwa amajanja cyo turayaryamiye kandi natwe twiteguye guhangana n'umwanzi watugabaho ibitero aturutse mu misozi itandukanye yose. Ibi ni nabyo byanatumye abasirikare bari hariya kwa Burora, umusozi wegereye uri hagati ya Bweramana ndetse na Minova, bahise bagira gutya bakadeployinga abasirikare begera hariya za Buragiza ndetse na hariya za Shasha mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bagire gutya rwose baburizemo ibitero by'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bikomeje kugerageza kugabwa n'irihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC baturutse hariya muri ya misozi yegereye kuri uno muhanda wegereye Goma, Mugunga ndetse no mu Bibambira werekeza muri kiriya cyerekezo n'ubundi kigana za Mitumbara ndetse na za Karubanya. Nyamuneka ariko ndakubwiza ukuri yuko ibintu ntibyoroshye habe na gatoya, ibintu ntibyoroshye habe na gatoya. Nk'ubu icyitwa deployment igatwa hariya rwose za Burambo, icyitwa deployment mu misozi yose igize hano Kivu ya ruguru, by'umwihariko mu misozi n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gitekereza yuko cyagabamo ibitero kuri uno mutwe wa 23. Urabona yuko igisirikare cya Congo cyagize gutya rwose cyayikozeho, ariko urabona yuko byanga bikunda M23 nayo iryamiye imijanja iravuga iti baratugabaho ibitero baturutse muri iriya misozi, natwe turahohereza abasirikare baturutse hariya mu misozi yegereye n'ubundi za Rubero n'imisozi n'ubundi hana intera cyane n'iyi misozi ya za Kasebe muri uno muhanda uzamuka imisozi y'Ibutembo hariya rwose hafi na za Katwa, imisozi y'Ibutembo hafi cyane na za Ngereza hafi cyane na za Busese hafi cyane ya za Karegeya, hafi cyane y'imisozi nka za Karonge, hafi y'imisozi nka za Mbuwa, za Boyangwa, za Rukanga, hafi y'imisozi nk'ariya za Mavono. Igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyagize gutya kihongera abasirikare benshi cyane. Uti intego ikomeye igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gifite mu kudeployinga abasirikare muri ino misozi ni iyihe? Nta yindi mpamvu nuko bashaka kugira gutya rwose ngo biriya bice byegereye za Musenene, ibice byegereye za Rubero hariya za Irambura, utibagiwe ibice byegereye za Masereke n'ibice byegereye hariya za Kipese no mu bice byegereye za Burambo, za Hange hafi y'ikiyaga cya Edouard. Ngo igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kirashaka kugira gutya ngo naho kikahubaka igikuta kitasenywa na buri wese cyangwa se kitasenywa na M23, maze ubundi ngo bakagira gutya bakagaba ibitero karundura kuri uno mutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abaturage nk'uko ukomeza kugenda ubivuga, ndetse n'ibyo ukomeje kugenda ugaragaza ku bufatanye bukomeye na Alliance Fleuve Congo irangajwe imbere n'umugabo witwa Colonel Nanga ndetse n'abandi batandukanye rwose. Benshi muri bo bavuye cyangwa se banze agasuzuguro ka Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bakemera gufatanya n'icyitwa cyama cya M23 mu bufatanye bukomeye bwo kuzana umutekano ndetse n'icyitwa ubuzima buzira akarengane kuri buno butaka bwa Kongo muri rusange. Nyuma y'uko M23 igize gutya igakanga igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC hariya Ibuhumba ndetse no mu misozi y'Ikabare, abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bagahungira za Kibati, abandi bagahungira za Monigi. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, kuko nk'ubu biri kuvugwa yuko abasirikare bagize uruhare ku munsi w'ejo kugira ngo abasirikare bahunga biriya bice bya Kibati, biriya bice byegereza Nyarusambo, bahunga biriya bice byegereza Nyamagana. Ariko n'ubundi Nyamagana rwose nta nubwo byanashoboka kuko n'ubundi M23 ifite ibirindiro hariya Rugari hafi ya za Ngiko za Kakoro ndetse na za Kisigari. Kuba rero igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyagira gutya rwose kikameneramo kikinjira
muri biriya bice ni ibintu bigoranye kuko byabaye hariya muri bice byegereye za Katagara, ibice byegereye hariya za Kabaya, mu bice byegereye hariya za Katare, hafi ya za Rumangabo. M23 rwose irahari cyane kandi icanye ku maso, iravuga iti natwe gahunda dufite ni uguhangana n'umwanzi wacu, aho n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje gushyira mu ncengezamahame abaturage bamwe na bamwe rwose bababwira bati mwebwe dukeneye yuko muduhereza abasore bakaza kudufasha guhangana n'umwanzi w'igihugu cyacu, aho bakomeje kuvuga yuko ngo icyama cya M23 rwose ngo ari umwanzi w'igihugu rwose, ngo gahunda M23 ifite di ngo buriya ni ukwicukura amabuye y'agaciro, ngo ni ugusahura, aho M23 nayo ikomeje kuvuga iti twebwe turi abana b'igihugu, ni gute rero twebwe twasahura ubutunzi bwacu, ahubwo twakabaye kuba tuzana byinshi tukabidepa iwacu aho kugira ngo dusahure igihugu cyacu. Ibi byose rero ntibikomeje kugenda bigaragara yuko nshuti muvandimwe bikomeje kugenda bikomera cyane muri rusange kuri buno butaka bwa Kongo, bukomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano hagati y'icyama cya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo bakubiyemo icyitwa Wazalendo, bagakubirwamo icyitwa SADC, bagakubitwamo Wagner Group, abanyamerika b'amajyepfo hariya baba Blackwater bakomoka muri Argentine na za Colombia ndetse n'abandi batandukanye. Buriya hano kuri buno butaka hari abacancuro nyamuneka abajya bagira amahirwe yo kuhatembera cyangwa se bakamenya neza bakaganira mu basirikare bazwi mu gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ushobora gusanga hari abacancuro bakomoka mu Bubiligi, abacancuro bakomoka mu Budage, abakomoka mu Bufaransa utamenya amazina yabo. Hari abaje rwose bari kuri misiyo yo kuba amazina yabo atagomba kumenyekana, cyangwa se gahunda n'amasezerano bafitanye na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo badashaka yuko ngo ibihugu bakomokamo bimenyekana. Ariko muri rusange n'icyitwa MONUSCO nayo ikomeje kugaragarwaho n'ibikorwa byo gushyigikira iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC muri rusange, aho deployment ku ruhande rw'ibiryo bigemurwa mu bice byinshi bitandukanye n'intwaro. Nyamuneka MONUSCO yamaze kwerura iravuga iti Tshisekedi Tshilombo gira gutya, shyira amabuye y'agaciro ku meza, ushyira amafaranga ku meza, tukwereka ibyo tugiye kugufasha. Ariko ibi byose biragaragara yuko